Ole taimilo wanti ne vaenga le taiao le ua toi lua se fulu man le 5 minuta le tana ta lea ia ole tula me fitu ile tauto mala unanga ne si fongo Samoa le tu ipile nei taiao ole aso tofi le nei le o tato lia la solo no suriva nei le masina ia o mati lua fe lua se fulu ma le ono le o tato ia inunga tato buklame Talofa Samoa ia mfai fo into idatu i whaalolonga ya ale bulenga male o whainga wenga o le kamani le Fixco ya po o lala umalava le Western Union ya o le tautonga o nanga le #1 currency Western Union Samoa ya ia lato a unanga tautala tupe la fotupe faliu tupe a unanga le talaino le pensione nei matua ya o le tulanga nai pe ona yai Tanta bukalame Talofa Samoa nei foi vaenga le taiao ia faafila ima faatalo faatuai ma malu ma le paia se tatou atunuu ia mai lava i ona au tetele se pa i ona iu faatalo foi faafila ia tu i le faafofoga tapo i mai ia ana ia tatou a paaga i Amerika Samoa ia malo lava le soifo manuia toke lau Talofa ni ia mai se latou faapena ona maua tatou faasalalauga i luga o pega tafailangi lenei taiao ya ma lo le langi mama ma lo soifo folau ya vi ia le tu lo to soifo ma le ola ya le o tato o lia le nei tai au fo se aso au le leile nei yaso ya ele anga le leile lo tato o tua ya lena o le tele o me o ia tamatama i lima le nei vaenga o le taiao tatou masini mai mau pe ana valu o talima pe o ave le fe ya al nei taiao wa mai o le nei taiao ya e lo wala usu mai foi tulanga pe ona iai ia le amatanga o ngā ruenga matiute nei a stofila tau ia ya mai se foi o ele ngata lau whai ngā ruenga ia ona i whana wa onga fo ia wa o leva ona usu mai lesi to tele le taiao ia o le taime fo nei o la ua whai malia mai lesi vaenga lunga la tele ia ma nei el taime nei o le tal fito wa e o loi tua le afol fito fa solo to el tal valu nga ia to i lol tale iva ia pe o taime pito sili na ona fufusi ai ia fe malanga inga lunga la tele nga i mai el tato tunu ia mai se fo yo na tunu mamau ia wa o leva na usu fo ile sto tele ia amata la to ile
a matalato ile tale lima, tale fa, tale lima, ia vanga na fo I lato a mata al te masani o le valu, ale a fa valu o tale iva, ia mo le si va enga le fa to a nga I mai lato nga luenga I le staimo le uli, ia fa malo tu lava fa talofa tu malo so fo manuia malo le langi mama ia ele nei fo tai au a wi bile vai el tato so te inga I lunga pam ngalo le ia ele nei fo ia stofi a mo tanto report el talo tau tato se atuai ia a ole Itali tu la fitul town day o na talo le fitu fa fonga le wai fa salaudanto tanto telefon vai fanua lona toi tu natu ia a tali tu la valu ile town day Famneanga soi fomas whanau le awhanawalu, mantoa le asa suluiva nei, ia, mo le alawas fo I se aso wha manatu, se aso wha ilonga ina, ia, ma wale awa noa I lunga tātou poloklame le awhali tuna walu, ia, vai fo ina tu ina vai eilau fe autus tu sia lunga le tātou tu IP Facebook page, ia, o le tātou tu IP YouTube channel, ia, tu langana e bei ona iai, ia, maniso tātou poloklame, Tala le itu la iva, ia, on mutale o tātou live, ia, po tātou whasalangwe nungo pingota whailangi, ia, tātou se atu lea le tātou so tinga tu sao, ia, male le te ofa whamalo ni sila, ia, be atali itu la iva, ia, whanga solo to ia tātou polokalame, ia, e pe ona iai fo ili nei taia o la stofia, whamalo la wala o sai, whamalo le usu, ia, manatu tātou se ames tātou whawifianga nei, ia, ona tātou o mailo lea, e le tātou reporter tāna tau, mo Samoa matokilau.
So wale wantine vaengal taya le oto se fuluma le tolo minuta le tana tale le tula e fitu ya fate antul tanto reported le tala tau mo Samoa mtoki lau le taya tala tau mo vaengal Samoa le na fa mawina ya ile afale tula lima le vave anele so stofis river mati lo oluono o au so savili ola mata polo lo oftie pia Samoa mai au mai na ya mati mo pu ya fia ile tunu uni so taimi mo se vaenga nel mo tele sala fai matu manei mo le so e vitia se vaenga langi au manei ti munga i lawa uli fa pia na wila mafai tili e ma tele i nofoanga maulunga o se vaenga le tamaile nei mo le aso tai ala aso freile fa so lantul fa ingo va yaso o le anta ulua va so lo i ti munga e pupu ini sir taimi Talo tamo nga sami mga taifale o Samoa, ya, le na whamawina le awhalito na lima i le vaveo nei se o lia valuanga le boa na nei. O winga le tau a ua savile la matau polu savile mai sae lo a fia i pia o nga sami o Samoa. Vainga nei nga taifale ma o nga sami i matu, ya, whapena fo i nga taifale ma o nga sami i saute mo le so, o le aangi le matau polu savile mai sae sulima lua sulgirmita le itula o nga lumauma, e lua i le lua ma le afamita le maunga. Here's our morning issue forecast for Samoa. This was recorded at 5:30 in this Thursday early morning. Situation in most easterly wind flow remains prevalently over Samoa, with a few isolated showers and brief showers affecting the islands at times. For both Polo and Hawaii for today, partly cloudy with some afternoon showers and few thunderstorms possible, mainly over highlands. For tomorrow till Saturday, brief isolated showers in some areas. Here's our morning marine forecast, and here's the wind flow continues to affect Samoa's marine waters. For both northern marine waters and the southern marine waters for today, is the wind south of 10 to 20 kilometers per hour, waves and swells up 2 to 2.5, 2.5 meters. Tau tonga nan talo tamu tato tunu Samoa ne vaenga le taiao, ya le po ion na whamawina mai alo ofisa wa ai tau ben sula munu nei le afali tu le lima i le vaveao le so. Talo wani tu ke la, ma lo la wale sui fo mnuia, o le reporting nei talo tamu o tau ben whamawina i le tale ono i le vaveo nei ma le ofisa wa ai tau ben sula. O winga le tau o se vaenga pau ma le el o anga i ma lia mai i lunga le antu e lau tai, o au so savili mai sae o le ofitiai la tunu. Haingal tamu te lau se o liel valuanga le boana nei a woi ni su taimi ma nei timo iai whapia nei wila ma whait tili e whiololo ma lo se savili mai sae o le samis isi vainga iona tuatu o le a woi ni su taimi ma nei timunga whapia fo i nei wila ma whait tili o le aiai. Talofa, good morning once again to Kilau. Here's your morning forecast for you for this Thursday morning situation. A trough of low pressure lies low moving in the vicinity of Tokelau. Meanwhile, a most easterly wind flow prevails over the crew. Focus a minute tonight for Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Moderate easterly winds, moderate seas, and for Fedelu Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. And as your morning forecast, when you took it out for this Thursday morning, we have some more updates for you at 20 more minutes to 4 o'clock on this Thursday afternoon. Yeah, all the time, Tonga 49 pe on a yellow time to report to the channel tau. Yeah, most your time to motor tau, or you took it out, ili nei tau. Yeah, e pe on a vali mail official va ai tau. Ili pensula mulunei, yeah, fata se fo ima alo tatu to no Samoa. Yeah, tulanga pe on a hill tatu talana tau. Ya ai moli langang fafte tele mal fa malo ya ele tato official wa ai tal ben Solomon no ya le ua manino fo ile ta tonga le ngato Samoa ya Samoa la le expect ya nai ti munga fo ia ile e se time le uli inicio vaenga ya olo tato tuno ya toki lau ma le au telenga olo tato tuno ya vi ia la fafta ya le lofa ma le anga le le olo tato tua
ia le lava se vaenga telefo ile a me fa pole nai lo fina ngalo mo tātou manatu ia o lo soifua lo tātou atu o ia le matai le matangi ia o ia fo ia pule le savili ma mea uma lava fa pena ia tātou tu fa aftai awa o le lava lo mau le tātou tunu le taulang le lei ma le matango fie ia o le ua mafuta mai to telefoi lunga tātou pengo te fa inangi fa talo vatu le sunga ia sua mai go siaki. Yeah, Marcelato Ainga, Neva Angle Down in Nine Christchurch in New Zealand. Good morning, brother. Manuia telling the Yasalovanto Mo Oimana Inga. And Jalavanto Sunga Polonga, Leopena Unasa. Good morning, Mantamatato Yotero, Manuia Unanga Neaso, Alofa Teliatu. Yeah, they telepolonga, Alovat for Manuia Netayao. Sunga Estra Manu, Tamanuia, Family Mole Lava say, Tuatulava Nealofa Anga Neamato Ainga. Tapo e mai Samoa, please. O e Sarah Apelu Fapito, Malea Ana Uso, Famole Nei Hastings in New Zealand. Ia, manuia tele le tiute, whaaftai te le lava. Esra, manuia tele fo in nei tahi au le usunga male ainga. Ajalavantu le sunga yan tuala tawil ili. Ia, manuia tele nei yaso tuala. O... After tele lava polonga, ia, manuia tele nei tahi au. Ko fanga so le pe ona iai foi ia le nei aso la towia ia o le whamanatu masani lava le tātou kalame Talofa Samoa ia o le tali le o lau malu o le tai au ia ma inu le whala au o le vai aso nei le sa whatirei na ile sia ki le matamutanga luenga foi le whala poto tonga whaavai tau whatunga au ia asa moa pole NKF National Kidney Foundation ia pe o lata o unanga lea e ta amilo i tua i ofisa mamatanga ruenga le malo o company a vai fai nante wafonga mai ia ave i lau talo sanga ia nga iatu ia le vaenga le whala tonga le tato NKF ia whaatino ne siaki uma ia o le toto o le suka o le tata o le fatu o le o kesene o lautino ia o vai o mana ma sia ke foi ia pe wa faina o fatunga o tu lol tai a ma fa funga vai o le o fai tala tu vai ngale ona o le taua pa mai le fa mtalanga le te mai tai fo ma ile nanga ia tu ai a fai to anga service ia ta vale le tolu tai tolu ma sina ma service le ta vale pa pena uma se ata fa tai ta yo ta to tanga to soifua ia e ma nei al tai tolu fo i ma sina mai ale fai lau siaki fai lau full check siaki a toa lava vaenga uma lava lu ia wa o lesi foi vaenga ta ua lena mau mai le aonga o lou sila fia le lei ma le tatou loa le lei o le inuina o fala au ia wa ole mea sawa ia in reality o le tupu ia ati ngā lolo taulua ka fai akua e ma spen kolonga le se me so fala au ngā so kaingua ia o pole ale vaenga pe ni niva le ulu pe whaalongo atu o sol wha maalili pole kia wha mai ia se au mai le mai sau pen kolonga le so whanga ia na mai ale ain o le mana ia la le si vaenga sa wha ilo le vaenga lea o le lava le o le vai e ino ele whala au mai ia o le si vaenga ia na ona pe awhai pu vai ia lua whala au e whaanonga tu loa wa tu loa whaafonga mai wa umana follow whala au ia umalo i nāmare vai ai a whaapeala e whangu atoa lea i nuele whala au ia wa manai au lewa okay lewa lava matitoi ai a whaapea na le awha i nuele whala au ia lana winga le taitaina lava le vai ia o le telo nei vaenga ia sa mau mai ia o onga ia o le tulanga vo ila le tausia le lei o le soifua mana loina ia i tono le tātou tunu e mai sa tātou tangata soifua lau tele ia wa le whaataua lava foi ia le vaenga foi le whaatununga le fo mai le a mai lau prescriptions foi le lau whala au tau sami moa mua whaato a inu ai tasil whala au e inu ta iwalu i tūla ia o le sa atununga mai lua whala au e inu pe a mana o mia ia ele le ilal tātou usta ia pia ia o whatanunga ia mai ele li imal tamai tai fo mai o le winga lau whamtalanga lewa wa ushe antu ai vaenga lea o le tāua ia o le whaima whaile siaki le soifua maraloina ia o le si whautuanga na au mai si vaenga sia aua le no foai
se vanga na ua whaalongo atu o tinga ina po o mai il tino. Ai a whaiala o lea e tau sisi a tātou i le taitolu maasina ma service le taavale. Ia wa a umingenga ku ue le service inga le taavale. Ia e te sila fia e alo loa lau ka awari ke e whanongo wako. Ia na tau meni singia sui koyo, sui le spaka. Ia waka unga sui sua umanga mea pena umale ata tātou whamaloa tua i le pulenga foi ia mai se foi la fionga ia manoi foa ia masala to waenga na NKF ia malo lava lo sai ia malo foi nga lui o le la fa nga solo waenga tato NKF fa nga solo to a fai foi la na chamana o miele sia kilna ia o le lava le fa so ta ia tu ia ia ma fa ilo tu foi le ia tu la ngai pe nei ia nga foi ia nga ia tu em fai fa na nga ia tu i au telavo ia o nga sa o ekalesia ia po a inga foi ai a inga to hotel ia foi ngai o le nga foi na ia worth le time le nga ia to si vaenga ia ma fa tino uma lava siaki to hotel ia la le au mai suka mo le auto to mo lunga mo le nga ma ma ko siaki nga fai o le si foi vaenga ma wai ia siaki le ia ia mai il fan tuanga pe fa pe o tele lo tino o puta tele lo tino ia o vaenga umana e o iau tau sami ia o le leila le na o le whaatire na tātou siakia ia va pea ia pea wo ova le tu lou lava tāma le whafonga mai pea wo ova le ngā o lo tino ia o tau le fo iau mea ai ia o na au mai le e ia la tau lisi fo ile e au mai pea ia wo ova le miti lo tino wo ova le toto ia le ana fo i whanga solo ia le vaenga fo inga le ale red grass ale koluse momu ia e mafai ona donate lo toto ia e mafai ona tui lo toto ia e spea mo na ia tātou ngase ma vaenga fa penal tātou vaenga koluse momu pea fa pea te sila fia ia wo ova lo toto ia o lesi wa vaenga e loa ai pe ma fia le toto kwa ka fa alongo fe ka ika ia o ta itai le to nga vaenga e loa ai e ma fia le toto o lo tino ia e loa ai fo i wa taule e se toto lo tino o isi tangata ia na ona la popo ai te i fo ngale le na tofa mal talo fo mai so le taule e so toto pa pe le ka ke kingo le ia mo ka ai le si tangata pa ia na to mal fo mai makua i se lau pa senel se kweli pa leni mea umo oi ia on tulanga na tauan tatuanga i fai tanto siaki ia ele fo mai tulanga pe ona iai ia matatu soifua maloloina ia taluai o le ua se malvalu ati le o tatonu foi malai tu la fitu ia ele nei vaenga le tai manatu le tatu se mai ile luai fa salawadanto tatu telefone by vai fanua ia ona fa awa we le tatu polkala me Talofa Samoa. Talafalava o talafou mai vai whanua. I talatumua, ua talia nei o le fionga le minista o ngā maanga nuu ia Honourable ai ono Dr. Alec Ekerema, le li poti tusia le komisi o tangata whainga ruenga le malo. E tuso le whaatara noanga na whaia le avanua pule sili o le mtanga ruenga lea na maua, ua mai a whaato nuu. E pēne sila fio le avanua lea sa umia le fionga ia e au Christopher Hazelman, na mai ala na pone karate i le masino Novemba lua felua se furumule lima, tanu mai le tausanga lua felua se furumule lua, na se e iei i le tofinga. O te mine o la e wha ngā solo le whaunga i le afo i le processor pisasi. O leo te loa wa umaia interviews le tolu bēs talwai.
Ai o mal temine. Ele maseli poti al pisasi. Ia e whawhankano o loa fo ile le wapea o ia se ofisilingia nonu po fewo o ia ile lakto tapenanga. Awa taunga o mai a usea fo silipoti. Ele ima ua le te minei le au whai o ila tau sa tusi talo sanga, ma wha manuia ina i le apanua e whai ai le wha atara noanga. Ai pe tai o le wha anaunonga o le minisita. Ina ia waweo na maua sa tali mautu e tusa o le tūlanga ua iai le wha ngā solonga o le mata upu, ma maua i se isi wheso soani, i le taita inga o le matangaruenga i le tai milenei. O le a wha au wau na maua e Samoa wai ngā tupe mai se leni wheso soani o New Zealand, le wha sa fua mo atu motula iti le Pasifika, le wha ngā ina mo vai ngai tari atuai i swinga matui a le tau, o New Zealand lea ui le lisi o atu nu e se fulu pito ilunga, o atu nu e se lau ipa se fulu ma le lima, o lo ma lo sila la tau na i le wha ngā ina marusi anga wha awhawina, o le valu se fulu lima te si 5% fo i orana ele tise, e mai i marusi anga wha awhawina. Ua o pito i titi atu fo i le pasene o kasa o ona e maua mai inga ruenga wha atino le malo i le tolu masina taluai. Pe a wha atu se le pasene ma sana na maua talu mai le tausanga e lua whese fulu. O le na fo i le mana onga o Samoa i le taimine nei. I le tūtau tū lise pe una whesilingia i fo i. Obviously, for New Zealand, tourism is our second biggest market, our second biggest sector after dairy. And so we've, over many years, tried to build out a sustainable tourism sector. And of course, we're very comfortable to share all of those learnings because Samoa is in a pretty special place because you have an incredible set of tourism assets that would be in huge demand all around the world. But of course, the question in any tourism conversation is how do you manage the inevitable growth? Because lots of people want to come and get their Instagram moment here in Samoa seeing your incredible scenery, but equally how do you not change the culture that you have inside your country or let that overrun or get out of control? So for us it's been about dealing with the challenges of growth of tourism, which we've started to think about how we can manage that growth as well. So we're very happy to share our learnings on tourism as well. On the people-to-people side, the Prime Minister and I and the Cabinet Ministers talked this morning about, yes, that there is a real opportunity to get our education and our healthcare systems even more aligned, and actually having our ministers from Samoa come and visit us in New Zealand, share what our approach to education has been. I've made that offer this morning. We really want to have joint, working teams because we've been doing a lot of work on education in the last 2 years, and we think it's working very well for us and setting us up with the foundations that we need for our people to do well in the future. We talked about healthcare. We talked about the fact that the hospital built in 1975 has been quite enduring, and what more could we be doing around aligning nursing training and doctors and even building out health infrastructure together. O le mata upuna la ngai ofisa whaasara laua New Zealand, e tusa le se leni sa tu ina mai e lea malo mo Samoa, o no le ngoto ai o la lato waa o le mana wanui, na wha manino le pāle mia le tūlanga ua te oto ai le urua i vaenga o le se leni e te tongi mai. Consultation is still on with the government and also the community people that affected the most. So we appreciate New Zealand's decision to have the first portion of compensation coming along. And we are in the middle of discussions with the people in the village area, Safata and Siumu at this stage. When we came into government, we decided that the first portion should go direct to the people involved. Because when we came in, 10 million, only 2 million for the district, and 8 million to the government. We completely changed that. The money, 10 million, supposed to go direct to the people involved. Ua whaaua witunga, le malanga ta amilo le Pasifika, ala fionga ia tuisina ve maulu mato tua. E leo yese tula fono le taimile nei e whaatonu tonu ai le whaonga ina, e masini whaakomputa le uengoa o le AI po le Artificial Intelligence, o le ngangana sa mua i pese maisi polo kalame, e ui ina ua awhia ai le tātunga ngana tautala. Na sau noa le awhionga le menisitao le mtanga ruenga wa o ngā manganu ui le whaatara noanga matala fau mai vai whanua, ua wawa ai i se whainga mo le tūlanga. E tu la fono e fonei tono o le Language Commission. E fonei ngan Samoa, Commission ngan Samoa. E whaamalo si ai, i mwhaatawa ai le ngan Samoa tono la tunu.
O le mea lana o le ai fo i e pe whawhawhia na e fo wai i le mwhainta tu tau fia le artificial intelligence. E tāua fo le artificial intelligence sisi tu. A se mea fo ile le whawa i e pe whawhawhia na whao ngā le tenkolosi fōlea. Ai e lea a fia ai le whao leo ina, ma le whao punga, ma le whao winga ina o tatu ngana. Pesi o melana o le tilo i el mtanga luenga i la fo fa pe me fa tu mai a me ave fo ilo ia le mta o pula o te lo ilo termine pe fa fe na fa ilo ia se a fo se tu la fo no e fa sa ina fa o ngaia ele ia fo ngeia artificial intelligence Ina ua fasiringi ai tau mawhainga whanau onga, na tā ua leo wha marusia leo fia o ngana Samoa. I mata upe lima pito i runga, o lo o sue ai whanau wha ai waso i kolisi, e maua i tongi e awa i ona urufale li tausanga whaavae i le universite. o le sila la sanga na o lo fo iai ai a tonu e taun fa malo sia mai lalo i fo nge senga ma lalo a makamali e 1 sa wanga i lunga lia 8 e tau lavang fa malo sia ina tungan Samoa wale lelinga na Samoa inai va senga na ia ele lei fo la fai tau tu se tamaiti a lei fai tau tu si na lei fo le fai tau tu si ngana fa perutania ia fo nei ma fai lo le na fo a mea e fa compulsory la fo le suenga ngana Samoa lia 12 o me la na nisi na sanga nga o le fo pi el lumanai Ua se e pule ono le patipatia o le vaiaso o le ngangana Samoa. Ua whanga solo fo ia so wha alea nganu maisi wha atinonga a onga e wha manatuai. O lea fo iwa saunua ai ono, o matanga duenga matangata uma o lea tunuu e te tauna o pongi le wha maite, lea e a mata i lea so se furumane ono mati i tausanga ta itasi. Talafona mole nei vai ngolea so manu e telefo fuanga o whianga i malea tunuu. Taimulu watine vaenga le taia o le o 10 minute te eneli tula fitu ia o le tu ina atu nao tātou telefou mai vai whanua i lona whaitanga mo mua ia po lona whasalawina mo mua le na ia le peona whasalawina matau ina isa ako ia mai le tātou telefou team lona tu ina atu pe atali tula valu ia i le taia nei. Sultasi minute le te nele fitu nei tai au, whatalo watu, pe a whainau whatoa e maua mai a tātou whasalonga ma lo le usu, ma lo soifo manuia ma lo no sai. Ia, ma lo voi whatalo watu swainga sia sa fita i tunga mga luenga matiu te le pongi sa, lea ua mawatu, ia sa e tau whamo tātou ma lo le, ia le lava sa whatino la o tau pito la au, ia i ngā luenga fo i peona ia i mā lolo na sai mā lolo ngā lue ia mā puatu i maota malawa a whaisina mā lolonga ia sa ili mā losi fo i toi fotua i mai ngā luenga matiute ia o se taimi o le poa na nei a talawantu le sunga vai moana seu mā lo ia tai o manuia a talawatu mā lo whaanga watu na i o mātua pele lava i nai lau lii ia le apai muli anga mase nani le apai mā lolo so i foma langi mai a o lua mātua God bless manuia tele le nei aso ya lo fa foi vai moana manuia tele nei tai au va tara vantu le so ya lang toiva yeti pene ya morning seas ta pena tamaiti la onga manuia la tiute alo fatu tanto ainga umala was tanto tunu uma tunu ma lo fatu after tele lava langi ya alo fatu foi mo o lua le sunga yeti mai se foi el fanau ya mai se nei tanto ba anga tokilau nei tanto ba anga ia mai tokilau a tafu whakaofo manu kunonu ia talo fani whakawhitai te liki te aulia manuia te nei tai au ia manuia tele tene ia hoia te o tau kina o le sunga ia bolonga leo pena unasa ia ma ia ioe e whai ele lei al whai maanga ia vai fo ma ia bolonga a talo watu le sunga ia fili maloata Ioane
Talofa Samoa, good morning. Have a wonderful day from Manurewa, Auckland, New Zealand. God bless you all. Radio 2AB. Whaaftai tele lava fili. Ia, manuia telefoni ne yaso. Talofa tulu so ya fam. Ia, inai Hastings. Ia, maisiwal tama ita ia leutu. Ia, maisilato ainga. Na wana usu ngan wenga matute. E pe ona el nei tai au na ia tātou paanga umalava ia o whea staffol nei ke lopelo e mai wame tātou whaasalanga le leo tu ipi e lunga o penga te whailangi ia ka tātou whantou maa lo lava le soifo manuia maa lo le langi maa nei tai au tātou semes tātou whawhiwhianga ia o le nei tai au whaawau tātou whasoa. Email
Samoa. Tikulangai, e lea o ia lau puata mawhainga. Ai wa na o se tata alonga te bea ma se whau. Sama matene a ina. O lolo manai, o loo i o lava lima. A wana i vale tu lima lau whai unga. A wa e sa tia ai lolo manai, pia e whaonga ina whala au whasa ina. Sama matene a ina, tatou tu whatas, e te atu whala au whasa ina. Mo lolo manai. Samoa, tatou tu whatasi, e te atu I whala au whasa ina. Say no to illegal drugs for your future. Say no to illegal drugs for your future. Ia lena o tātou a whaasalaunga na whaalau I loa. Ia le tātou a matanga ruenga o le leo, whalipui ma le toi fuata ina. Ia le tātou a lea iatu. Ia I whala au whasaina mantua. Ia o le lawala o whanga solo pea. Ia le tātou a whainga paanga lea man tātou matanga ruenga o leo. Ia I lea vai aso ma lea vai aso ala lea tātou polokalame. O le lea yatu po le say no to drugs, lea yatu ia pe te atu I whala au whasaina. O whala au whasaina stasin leo o soli ngātu la whono lea o mai tauina ia isi I pia lava ilunga ia I lea vai aso ma lea vai aso I le whaafunga mai le tātou tunuu e le ngata le tātou tunuu o Samoa. Ia a o le tautonga fo ina lea lo iai ia atu motu umalawa le Pasifika. Ia o le tele o atu te tele langi ia o le whala au whasaina lava lea ile o taitai lewa na misi ai le samala le whamasinonga ia I lea vai aso ma lea vai aso o lo whaapopo pea cases ia po o soli ngātu la whono ia e mafua mai ia o na o le whala au whasaina le ralo o ngā lue pea le matanga luenga leo ia matato a unanga I tono tato tunuu ia mai se foi o le whaasafua atu lei tua lo iai foi le pito la au pule anga malua li ma fai pule faltoma tausi ia e tutonu a fio anga mala le whanga te itasi ina iauna ia le malu pui ia o tapu ma babao ia e tutonu lava ia a fio anga stasi lo vaenga ta ua le tele ina whaafta ia le matanga luenga ia le sao foi o faipule o le ima faipule a fioanga ia ona o loo matua I se lau pasene fo le lato tu malosi e tu mai le lato tau au le matanga luenga ia awala le fo ia le tulanga lea so la ia I lato ia lea ua tau fia le matanga luenga whanga solo le proceso whamasinonga ia e ala fo I lato mata upu ua whapena ana moli ai I le whala au whasaina ia ai o misi lava o le ele ngata I pule anga malo le ma fai pule ha o le fo I wa tu ina mai le lango malosi ia asunga I whawhiangainga ma I ka le sia ia I tutono le tātou tunuu o le nganga lava lea ina ia mawhai o na malo puipuia mai ia nei tupulanga talavou ia o le mautinoa wa iaina I tangata mātutua wa fiai si le maleono sultau sanga le mātutua nisi o tamā ia o le wa fiai but o le nganga lava ia ina ia tātou tau mawhai ma tātou ngā lulu e whaatasi uma lava ia o le whaila ngā lulu tātou pito la au le tuinātou tātou whaalawi loa ia ma tuinātou pea ia tātou poloklame ia mai le matanga luenga o leo ia o le nganga nā ina ia tau longonong pea ia wai mo nei upo le tusi le fausia roma se aso tas ia whapena uma lava tātou e whau tae au whau nei whau tae au whau nei whau tae au whau nei e whapena lava ia ai peo tātou ia tātou whaalau loa lea sa tu inatu ia o le manu manunga o na ia tātou whanau o lo o tutupuae ia ai o le tala lava ia I te tonu nei tulangi le Pasifika o fiti le atu nuu le atu moto le Pasifika lea lo o tau la mua ia a silasila nei le kalafi o soli ngātu la fono fiti le ile aisa ia po fiti lea o tātou lea ia ile maualunga o le alu soli ngātu la fono fiti o fiti fo ila le tele na mauai ia
o ia la ko tangata e deals ma tunu tele langi o ini se la to tangata e maua so le ngatu la fono le aisa o marketi atu i Australia ia o marketi mai tonu farani ia manise o tunu o le atu Europa pena fo ila ia o tato o le tato borders le matua i tutu a ai e lava le matanga luenga le leo so sani fo le vahanga tiute ia mana to fo ile tato tai fau songi ia tulanga nai pe nei so santele mai so tato masini tato scanners la po ale no yai ia pe o vahanga na le lo o tau finga lua fatasi ile taime tasi ia ina ia mafaino fo il fa fitauli le alena ta o ia tato telefone mai fanual nei tai au ia o Samoa le atunu o pito sili ona mawalunga le anga i mai ai o tangata siasi po tangata ta whawhau mai mua mai ia i New Zealand ia ma avato il tala ave lo tatu o tunu ia a mai so ila sila fo ila whainga malanga le fionga le lipa le mia ia le fionga ia so i sinawe maulu mto tua Christopher Luxon malana au malanga sili malto selau lea na tani malo e Samoa la mtango neva yes ia na manto i maofa foi ia la toui e le anga i mai tu sa o isi tangata ia na anga i mai malanga first time le ua a siama malanga mai Samoa o nisi o la tou ia masani o na anga i mai i fono tanga ia mawanga wapena ia ai whailoa i la le la wa monele upu fuinga le ia o le sa fa anongo ai tala ave a le o to i tonu mai ia o le o Samoa le pito isilia na tele ai ia turisi ia a New Zealand yang ai mai ai ia o lato marketi na o le stasio ina marketi le pito isilia na tele la to tupe ia o lato turisi ia tai pe fa tato o le nganga fo le na o le alo o tamo fai lava ina ia fa matango fie ma fa tu mawina ia le falling of ia au le leima ma na ia tato tudu ia ona o le nganga le na ai o le sila pe po reporti tu ina mai lunga penga te fa ilangi le taua ia o lo fa nga solo time nei le o fa ilo mai ma mauti no mai ili potel BBC ia le fasiti ai o stasi fo minister ai longa i tono Iran mai se fo ilao fa maunia mai ai o ana filena nga i oso fa inga Israelu ia ma fasiti ai ia lesi fo ia tai ia polisi minister tangata le sua fa ia gatip ia ma fa maunia mai ai le president ya Iran ilan son nafi ia ma o telo ni se to singa ia tangata lo telo Iran e pe falling a mai o le taken ia o sofa inga Israelu fo ile ai mata mailunga ia lanto tai ia o se tasi fo ia vaenga o le ua fa ai loe e ni se to singa ia fa pe mai o le nganga leo Israelu ina ia awane ia afia ia le to telo tangata lo tele and o lo masalumia e tu singa Iran ia leono ia yo se fai to fo ile ai to no la to pe o le tau masalumia se liki o fa matalanga tua pe fa fiona i loa mai Israelu o le vainga tonu le ia il tangata le o le vainga tonu le il tangata le man to so fa inga mo mua la vale na fasiti ai le taita i Israelu le taita o Iran ia o mai fo ila ia le so mai kofia kule taita i le mea lawantas kofia kule taita i le mea lawantas o le sa takir Israelu tmalo le ua fasiti ia katib o tmalo Ismail katib ia le na sawa le so fa inga ngafi pa kong wale mea il tmalo le o vaenga lana o le wa ilo nei le aususu e whaapitor vaenga military ia a Iran o lo masalomia e ia le whaita toa lea e liki ai tua information si ala tau ia fua i le loa mai e Israel o le mea kongu le ia mai ia wa sawa le alu o le mea le internet
o sawa fo ia le sila fia ma le loa e tangata o le o so enga ia i lunga o penga te whailangi. Ia wa whaiala o tala a whape kupu mai le maunga mui o sia mangi i loa ku ngei. Nga mua sia mangi o kai loa ku ngei o ta itale nei Samoa. Pe i tau whape na ia se atalea e vali mai e le vaenga lea Iran. O lea la ia nga ia la te susuenga. O lea nga ia la te susuenga. Ia ma le whamatalanga o lea tau lopo se taimi o le so au mai e silipoti wa umona install ia se tasio o app folia. O le app la lea e whapea mai e na o le vaenga la vale militeli ma mataitai ia lea e tau la mua i o sofa inga. Ia e mawhaia na la to access ai. Kai ping phoninga mai venga le se spy o le app lea kai pe se spy a mai se lava te tonu o le vaenga lea loto i whale le iei lato. Ia o lea iei masalonga, o lea masalomia po o ai le liki ai ia ni whamatalanga. Ia o a whaila e tau nuu ia susuenga nei ai maua. Ia o lono winga e ai a whape tau nuu ane ia ai ele ai asesi e maua ele susuenga whapitole le la whai. Ia lono winga ele ai ala ses. Ia a levo ila ele itali mai ala Israelu ele tulanga pe ona ia uswainga o leanga o le ngu mai ia Israelu telo taimi ia na o Netanyahu ia nga le kau fa ngongo mai ia longa uluma ngo folinga iluma ia matoi mo ai le ia ma se vaenga fo inga le a mea wa pia le mai Netanyahu va pia mai Iran o le mea le ia mama o le mea le ia mama ia o lesi vaenga o fa matalanga dunga penga te failang. Ia o le fo fasanga atu le president al malo telo America ia Donald Trump. Ia ma fa pe mai ni se tu susinga le ua la lawa tu ia ni se o atu no tele wa mata na o lalo lima Donald Trump. Wa mata na o lalo lima Donald Trump. Pe wa mata na ona le iso na power le iso na malo sianga. Man failoa mai le reporti tonu fale pai. Ia e se o ilinga yo inga la iai Trump le taimi le nei e pe e fōlinga mai wa o nisi tustu singa ia tu mai ia lo te waitawa tuai. E mai ia po le mewa amata na lafi a Donald Trump ia ona ua amata na le eiso na manusianga. Ai saule le tandi ale whana pai. E le o tūlanga na e ese le vaenga leo lo o te penai Donald Trump. Ia e le taimi le nei ia se kako vavai se kako vavai po le ale me le o le atupu po le me e maonga ange ilunga ia Donald Trump ia maseisi o sofa inga tele lava Amerika ia po le ale vaenga o le ayai but o tangata lau tele o le atunu o Iran ia o le tolu 10% o tangata o le atunu o Iran o lea lo o lato o lea lo lato lango ina ia o lea lato te ioe na ua fasiotia ia tai o lato tunu o nese tu susinga pe mai ia pe o pulenga hiki la pulenga tamai ai e te tono Iran so o len vaenga lana o lea celebrate lato ma to fia lato e fasiotia ia o tai nei ia ona o lato taʻitaʻiga e o lava i le itupā lea tinama tamaitai ia e iai le e mato i malosi ia le situlafono o laualiia a taʻitaʻi ia tono Iran ia a o le 50% o le atunuu o le ala o lagolagoina ia taʻitaʻi ia mai se foʻi o le taua e pei ona iai le taimi lenei ia o le telo nea o nisi o tususiga faatatau lava le taua Israelu, Iran, ia male lafia ia Donald Trump le fa mai lo vaenga ia le fa mai fal pai ni hai o tele lo ko ke ia la le ko o ko Donald Trump ia se tanto tuli matai ia la le li poti to in mai lo pe ngata fa ilangi po la le move le la move ai Donald Trump pe fi le move ai pe ia pe fa mai lo Donald Trump ia o mai la o stasio tala li potia mai tono intia lo fanga solo so enga ini e ia fuala au tu ina atu mo meo tui tu ina atu ia mo tangata vo ile e mawal tino puta le la popo ala au la popo ia e ia le fuala au e ia vai la au e tui ia ma
le ua mawhai ona release atu tua. Ia e whaangai tangata nai whapa e lanto tino. But wa iai foi mana masalonga. Ia o whala au vo inei lelo o mili tino ai whaatasi ma whala au whaasaina te tonu. Ia whamai ei se tasi o tama tino puta na bawai. So le ia e lua e atu i al tamale na whai o amintasi. E le ia o atu lesi tu salawo o lesi anga appointment e whai e lesi anga tu ilo na lua. Whai le tu ilo na lua. Ia ai whai akule kuia le ai lai hai ar koi. Ia o lea o ila wa ta ofi. Toi ta ofi le tui na ma whala au na ma vaila au na. O lea ufa ngā solo Yesu suenga. Ia au su e whaapitoa i tūlanga tau whala au whasaina. Ia ma vaila au. E te tono le malo intia. Tele male ana noa ai. Ia tala leo te tilo atu e mo fai te tala te vai ana tai au lungo penga te vai langi. E na manatu tato se atu stato fa vivianga. Ia o le nei vai ngole tai au fa wau tato fa soa. E na ua afa tono male itu la e fitu. Fa vivia atu le ali tanga moa soa Felice Mikaele. Ia ma musiko le tai au.
wa o tu e vi fale olo savelio I nei la fatuanga I sa taua whalonglongo atu e tu e pi le ala leo Samoa. Te parila tua sibio polu feo te iloat e la ona au me au me dono. Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia ingo tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha teleina tupe tala. O le a wha itijia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. Ha whea nei le ofisa le #1 currency Western Union. Pe wala au mai I le lua lima no lua tolu. Mo nisi wha mtalanga I swinga maua e. O tau o fesuia ingo tupe a le Western Union.
Sa marvalo wati ne vaenga le tai ao hea o lea ua toe se fuluma le 5 minuta le tana talea hea o le tula e valu i le tautoma unanga ne se fongo Samoa le luapi hea ele nei tai ao hea le na o le ata mai hea ma le fia mai e pe ona e tatou whavivianga mwhatunga hea o le nei tai ao e leia se isi paka piko silinga lo lolo pe o le pakanga o fia ta pena fia mai ma la uso fia mai e a pe ma luol tai ao pe le ai pa ua mea e fia a fai foi na ua poloka mai lunga la tele e a ele nei tai ao e a ma o pe lo fia o nei fa o ele umia le kiuna ua sa welo awala ya lo fia ele nei tai ao lo wala uso mai mal ta pena mai e a elo tato tunu e a fai foi na ua tu atu le masini ia o mato i mana ia lava sele ngole nei vai aso lato ia ona e te manatu le asole le ai mana ia le mele le fa maoni le usu mai taime tawana koloki ai mana va tonu le taime tawana mana vai mana ia vo ia le fa maoni le mele o le to anga over time ia tu ngai pe ona ia tato tato ngaluenga ia alena e te loa le ia fika lo ai ava pela te tua tu masine sa uma tua fa le kongum kwa eselo expectation le nga iai esele mele sa lunga masing sole ia fa pio sole ko fi kwa le loa po filmene sa po fe ai sia ia ai wana I fa o ele tupe ia awa fo ina I fa o ele kiuna wa ia nga I mai awa ina I fa o fa alongo tau fa na lo fia nei tai au ia tanto fa na fa pena awai e alu le sta mai titila onga ia wa fu fa fia kai au ma ingi fa fia ia vai tai au me ko mai kiki so le fa ia ku de simia ia atarva tui la to fa sale au la mano se fo me ia nei tai au Maro foi fonga a foi ia tato tunu e lo fo tele ina matalisi o ngaru na tawa matarni a stofi ia va pe foi ia tulanga masalina tato tunu le ngai mai ia pisi masani no le tele ia bo si fo wo si sai ia o si matu o si I saute ia vai ngai se o le wa mi se ala mai taulanga te na foi na vai el tum na to ia vai ngau maketi fatan pasi ia na I fa na ia onga ia va pe foi le tunu la fo a fatulanga ia taimi ha matai foi ngarwenga ia o le foi vai na tele le tunu la lunga le tele ni taimi ia ma tawanga mai ton foi o taulanga ia o le no fanga lava o tapu vai tasi ai le tina e Samoa le ngata le malo ai fa pe foi vai ngala tau au nanga masani business company ia ma vai ngama oti ia so se ta faioi so se ta ne ia so fo va dar fatu ile ma o lunga o tatu tunu ali ta fa pale fo mai ma la fa mai fa nunga le lei tu na ia nafi wal watu le po sa aro lo i tatu tunu ia le lei wa tatu al fa fo fa nunga le lei a fo foi tatou le io le lofa I po ia mai mana tu foi wa ma wais fa silinga malosi ia mai le fa malu mai pe o a lofa lo tatou ma te sili ia mo moli lo tau so fu mo tatou malosi tatou ftaia im tatou fa ilo pe lo tatou mita fa ia e le tua ma wai na ilu talu le ia fo ia ma le tai fo fa wa mata fo nga wenga ia ma tiu telesi ia malo le usu a fa yo le sila lunga la tele ia malo le o sa ia a fa yo le sila walu fa toanga ia fa malo atu a fa yo le sila kwa ku lunga la al paipa ia malo era foi ia tu langa la to le tunu fa mali e mautino ai foi ar tau ma tato martelo ni so fa lave ia tato tele ma fo wina ia ono le fa pe fura ko ai fa mali ia malo le ta malo la vale usu malo le mai tawat
Ya, o mau fo va sil nga malo sil nei tai au la tau ia lo sumai lo to fa se laula. Ya, a mai se le o le mana ye le suia le la le o lo fa solo. Ya, pe ia le masang fo le le siriar ka i lo ka. Heve kursa o le sei pukia fa me. Ele ai au o le nganga la vai ma lunga ya fa ele fa mai le motol nei aso au ne fa o lo fia le ai se ma lu jaya ka o me nga wa ma ga kala nga le sto ina masangia fa ta e ka kulo me fa pe a mo yo e siriar ka i ro ka pu o ko di wor ko inga me nga i si ku o vai kana li to fili ila suma ni ta yo la va o pisi foi de pisi masangi foi de o so swani foi pito la aula to leo ya awa foi al tatu tino ina ia e tau nu mal fide mu ina ia e tau nu male nganga fia ya matai do aso jute mga benga ya ala foi ke wa so ai foi se ka vale seisi ya o fale to no akor ni aso ya fale como ko man ni vai aso ya ai fai wa o mo ngai fa mang yang on nias ya man ni vai aso ye sa o yo fai le lau fo la so yo wa o mi fo vai aso ya o foi te ita pe la tu fa de masini wa se si vai na teli wa la o wa me ya o le o vai nga foi le a ese vai nga ka un a ese mo no nga tupe me o ta la fu me fa pe na wa le am so ka ko le sa o o le sa lo ma la ye ma mi nga la kula ka ku me le yo ya la kula o le va nga seki me ka ma nga me wa kwa fiki ese ya fa pe la ku wa nga yo ka ma ai ba be kwa ko e mingo ya ni lo kamanga wo le bang se me ka ko me fa ya sa ro la ile spe ming yo lo o aula o la le sa lo ale an lo pe ming lo na le ska kam la le fa ma ni fo ya ke o mo wa ya o kinga inga fo ka ko pa ya o na ya vo ni a stofi ya te la fo inicio fo fuanga ya me si fo yo por calame e mana ia tau ali tu fit tau mana ia ma fana mai o ave la ya tai lo ye pesa timu pesa plasina timu ala po o nge ia tai ma kwa se kiare la mo vaola ko mana ia lau fa full tai au yo ma to telefone la to fa wo wingan me foi de le me foi de maseng foi ka ko siva va via foi de sumpa le sumpa ma ka mo de o la ka mo e colegio ya ma ya ka ma sumpa ko ka no foi ka vai yo le nga o le wa ma tana e ai le va engana yo ka ra kula o ka piko do ma ka ro ka piko ku o ka ma mai ro la ide le va ngale piko do ko sala o le pizza longa fa luma ale va ko aka wa ma ka ku ya la kula le sasa lo le miti nga piko do ma so ma ga ye fa sofia fo ya mo singa fu wa lenga ka kui ka ko ni ve so i no fa matal talan to taya va so no tal no tol taya o le taya o le tato sia kile na fai ya masiva nga le NKF wol fa la potu tonga fa vai to fa tunga o le tato tu e ma nei ko kele na lenga ma woi fo e mai suka i sko ingola lo mang ko kele so ko kele lenga ma woi ko foi la ya fotia ma tui o fa ko ma yo lu fa ko fa ngo ka mo ma ngar me ka wa ma me sorry mo wa suka ko ma ka ngo ki fa ku nga o fa ai fa mai fa ku so ai sa mai o vale ma lo si o vale kapa yo o singa wa nga e pa wa me foi dele ma foi tala li fo ma eles fo mai na sa me vai o melhor suka o que pole suka maka o ya ona e mafu e meu tau mafa wa che le aka mafa a pokoala tata foi le fo fuala na ai e pola tau mafa
ia ma vai vai fa pena le fa tonu me fo ma ia o sia lu tau de tele o kama ia le tafiri o me ai fa mau mai po le e fa tonu me fo ma fo le ko ke ai ko fai ko ke ai e le yam se fi ai ma ko nga ngo sua va ya mala la au ma ai a ma wo se mi tse mai ia kasi la mi ti lo ya so es kama i me va peso e o fa kai ka fia la fa mai mo se va isso que ya mai como foi massa ngia kama le se masima ma kwa ngalo fa so ako ya ko o ki kaya singa mea aku vai ngoi le uri ya singa mea ya ma singa me foi le fiaf ya va ma ir kop singa an me le ka ko tole e o marca ya ka se furo ko sa fa ya nafi le fo e me sua vai saula le bu so ma le mikila ya la ngana kaya ko da fa yumu na va ku da fa fo me le tsu ma ai wale fu ka so da fa nga ngai ulu ya anu sa o ma to fo ya ma to fa le vaso ya e pa na si ya ma to ulu fa nga ya me la ya umu aso uma umu aso uma ya ana fa pe ma fa ya nga la fo umu ya so uma i la wa nga le o ya Amerika ma ya se ma ngwe la fo umu ya so uma mani wa le sile me na tau sa me fede ta to ai nga fo pe nga fa ai sa vole le va lu le ulfa ai sa ya ora ele fa asu o me fa pe na ya nga la lo ma sa pe pa ulu vole wa si lo makua ma sko inga la fa ka ni fa wa ia va o me ya ne mo fa a ka lo le ka ilo ya yo la tire ka a ulula ye pe sala ai mani ne tai mi le fu ya ka u fa mi si ka lo fa nga ni fu ka nga u paras ana file na iltanta report le mangete funga le ya vaso alla se ako ulu ma fala na lua sultala ba yo pa u ka lua sultala alle ke le la to ai sa no sita mana le na to lu mai ya o le fa nga fo ya fuata eli so la maua isi ana ya seleni lua sultala maua gas power ya ma to imana ya ya ali ya fa to mai ti fa ye de umu yo manga ya ma le ngo fo fale fo le fa nga ye termine ya va ga uma va si la ila tunu ina ya ma o pesin ta ma fa fo le tua ye de ya so de mo ma ke le fa ke le talo ya me sia la kama o te le me fuata ali ta fit ya ta se me va lo anzi ne va ngal ta le o te tolu ma alfa minuto le tana tale le to le valu ta se me sta to fa fianga ya fa talofa tu ile sunga lia ya so lofa good morning wa maile nei ta fo man wi tu tem fa fianga ya I mala to fa so ya man wi ne ya so la lofa maile ya I va so ai fa talofa tu le sunga petelo sanele fa talofa tu so I fo man wi ya o le lo o mai moa tu I nei Melbourne I Australia man wi o nanga ya sunga petelo mai petelo why loan if you have plenty of money lo vingo petelo ile lo na petelo ye lo na langa to ya le na a da se mal da musika le ya fa wa le ta to wa fa so pe mai ya le to fa salawina ta to telephone by vai fa no to na to mai fa fianga mai to langa tang loa
Talofa lava o talafou mai vai whanua. I talatumua, ua talia nei o le awhiunga le Minister wa o ngā maanga nuu ia Honourable ai ono Dr. Alec Ekerima, le li poti tusia le komisi o tangata whainga ruenga le malo. E tuso le whaatara noanga na whaia le awanua pule sili o le mtanga ruenga lea na maua, ua mai a whaatonuu. E peuni sila fio le awanua lea sa umia le awhiunga ia e au Christopher Hazelman, na mai ala na kone karate i le masino November lua whelua se furumale lima, tanu mai le tausanga lua whelua se furumale lua, na se ei i le tofinga. O te mineo la e wha ngā solal le whaungai le afo i le processor pisasi. O leo te loa wa umaia interviews le tolu vau stalwai. Ai o mal te mine, e le masili poche pisasi. Ia e whawhankano o loa fo i le wa peia o ia se ofisilingia nonu po fewo o ia le lako tapenanga. Awa taunga o mai a use a fo silipoti. Ele i ua li te minei le au whai o ila tau sa tusi talo sanga, ma wha manuia i nei le awanua e whai ai le wha atara noanga. E pe tai o le wha anaunonga o le minisita. Ina ia waweo na maua se tali mautu e tusa o le tūlanga ua i ei le wha ngā solonga o le mata upu, ma maua i se isi wheso soni, i le taita inga o le mtanga ruenga i le taimile nei. O le a wha au wawuna maua e Samoa wai ngā tupe mai se leni wheso soni a New Zealand, le wha sa fua mua tumotula iti le Pasifika, le wha ngā ina mo vai ngā tali atuai i swinga matui a le tau, o New Zealand lea ui le lisi o atunu e se fulu pito ilunga, o atunu e se lau ipa se fulu ma le lima, o lo ma lo sila lato na i le wha ngā ina marusi anga wha awhawina, o le valo se fulu lima te si 5% fo i orana e le tise, e mai i malusi anga wha awhawina. Ua o pito i titi atu fo i le pasene o kasa o ona e maua mai ngā ruenga wha atino le malo i le tolu masina e taluai. Pe a wha atu sa i le pasene ma sana na maua talu mai le tausanga e lua whese fulu. O le na fo i le mana onga o Samoa i le taimine nei. I le tūtau tū lisi e peuna whesilingia i fo i. Obviously, for New Zealand, tourism is our second biggest market, our second biggest sector after dairy. And so we've, over many years, tried to build out a sustainable tourism sector. And of course, we're very comfortable to share all of those learnings because Samoa is in a pretty special place because you have an incredible set of tourism assets that would be in huge demand all around the world. But of course, the question in any tourism conversation is how do you manage the inevitable growth? Because lots of people want to come and get their Instagram moment here in Samoa, seeing your incredible scenery, but equally, how do you not change the culture that you have inside your country or let that overrun or get out of control? So for us, it's been about dealing with the challenges of growth of tourism, which we've started to think about how we can manage that growth as well. So we're very happy to share our learnings on tourism as well. On the people-to-people side, the Prime Minister and I and the Cabinet Ministers talked this morning about, yes, that there is a real opportunity to get our education and our healthcare systems even more aligned, and actually having our ministers from Samoa come and visit us in New Zealand, share what our approach to education has been. I've made that offer this morning. We really want to have joint working teams because we've been doing a lot of work on education in the last 2 years, and we think it's working very well for us and setting us up with the foundations that we need for our people to do well in the future. We talked about healthcare. We talked about the fact that the hospital built in 1975 has been quite enduring, and what more could we be doing around aligning nursing training and doctors and even building out health infrastructure together. O le mata upuna langa e ofisa whaasara laua New Zealand, e tusa le se leni sa tu ina mai e lea malo mo Samoa, o na o le ngoto ai o la lato waa o le mana wanui. Na wha manino le pale mia le tūlanga ua te oto ai le urua i vaenga o le se leni e tutongi mai. Consultation is still on with the government and also the community people that affected the most. So we appreciate New Zealand's decision to have the first portion of compensation coming along. And we are in the middle of discussions with the people in the village area, Safata and Siumu at this stage. When we came into government, we decided that the first portion should go direct to the people involved. Because when we came in, 10 million, only 2 million for the district, and 8 million to the government. We completely changed that. The money, 10 million, supposed to go direct to the people involved. Ua whaaua witunga, le malanga ta amilo le Pasifika, ala fionga ia tuisi na ve maulu mo to tua.
E leo yei se tula fono le taimi le nei e wha atonu tonu le wha unga ina. E masini wha computer le uengoa o le AI po le Artificial Intelligence o le ngangana sa mua i pese maisi polo kalame e ui ina ua awhia i le tātunga ngana tautala. Na sau noa le awhionga le menisi tau le mtanga ruenga wa onga manganu ui le wha atara noanga matala fau mai vai whanua. Ua wawa ai i se whainga mo le tūlanga. E tu la fono e faunei tonu o le Language Commission. E faunei ngan Samoa, o Commission ngan Samoa. E whaamalo si ai, i mwhaatawa ai le ngan Samoa tonu la tunu. O le melana o le e fofo i e pe whaafewhena e whaua i le mwhaingta tu tau fie le Artificial Intelligence. E tawa fo le Artificial Intelligence sesi tu. A se mea fo le wawa i e pe whaafewhena whaonga le tenkolosi faulea. Ai e lea afia ai le whaaleoina, ma le whaopunga, ma le whaowingaina o tatu ngana. Pesi o melana o le tilusilo i ele mtanga luenga, i la fo whapea mai whautua mai a mea, ave fo ilo ia le mta opulea. O te leo ilo le temine, pe whawhewhena whai ilo ia se a foi, se tu la fono e whaasaina, whaongaia, ele ia fongeia, Artificial Intelligence. Ina ua fasiringi ai tau ma whainga whana ua onga, na tā ua leo wha amarusia leo fia o ngana Samoa. I mata upe lima pito i runga, o lo o sue ai whanau wha ai uaso i kolisi, e maua i tongi e au ai o na urufale li tausanga wha avae i le universite. O lesi lala asanga na o lo fofo iai. Ai a tonu e taun wha amarusia mai lalo i whaunge wasenga maua lalo. A makamali a wan, sawanga ilunga lia 8 e tau lawang wha amarusia i nā tatungan Samoa, wale lelinga na Samoa i ngai i wasenga nā. Ia ele lei fo la fai tau tusi ta maiti, a lei fai tau tusi, na lei fo la fai tau tusi ngana wha perutania. Ia fo nei ma fai lo le na fofua, a mea e wha compulsory la fo li suenga ngana Samoa lia 12. O mea la na o nisi na asanga ngā o le fofua pi elu manai. Ua se e pule ono le patipatia o le vaiaso o le ngangana Samoa. Ua whaanga solo fo ia so wha le nganu maisi wha atinonga a onga e wha manatuai. O le foi wasau noa ai ono, o matanga ruenga matangata umo le tunuu e te tau no pongi le wha maite, lea e a mata i le aso se furumale ono mati i tausanga te itasi. Talafona mole nei vaenga le aso manu e telefo fuanga o whianga i male tunuu.
E ole na tulanga na be na e tātou whawhiwhianga musika so i whewhiloi ole nei fo i vaenga o le tai au ia i le tautumula unanga le si fongo Samoa le lua api. O le ua sulfitu minuta te ne leitu la valu ia i le nei tai au ia i le tulanga fo i lea e pe ona ia ia le whabespisi mai ma le amantona usi mai fo i whemalanga inga lungo le ala tele la tau i le nei tai au vaso. Ia, ina ua mai anta tu talafou lon tu whaasalawina, ma lo fo i le pitola aula tu o le vai ngau talafou, te le vai ngau whaiuna ngā rua iai. Ia, ma au fo i te tu punga le turu i le taimi, Ia, ai me se lava le tātou ma lo ia ti nae, tonu whai, ma whai, ina ia manino, ia le mata no nofo, ma le tāpo i ngā tātou o turu. Lo fo a mata ngā ruenga ne taimi, ia, vabe fo i o na fa malo atu le usu le tele ia maua telefoni se vai nga wa ia luta tu tunu nei te ma se ti se malu tai au ia fai le ia ta penanga le tangata ia ina ia au le lei le amatanga o nei asu ia ma au le lei o folinga ma e sidi ai ona e la le lei le asu ia ma fia i pea tangata uma ia te oe ia ufika ma uskaidi ia ma au ta penanga ni na was tofi ma so fua mafa ya vai nga fo telefon ma to fatasi nei taimi ya tele ni se vai nga ni mafa ren tar no e va con telefon tar nei ya me se fo yo o ni se vai nga le so naf ma lo fa tai se le aula fa talo fa to fo i los sunga te filipepe te sai fo i le fa fo ina tanto por clamen ni taiao fa talo fa to fo i le fa fonga ma le mai mo mai le tanto watunu i le nei fo i tu la taiao ia malo lava le soifua malo fo i le usu i tātou tangata whai ngā luenga wa anga i mai fo i ngā luenga ia aisa o le whaaso ia nei vai aso ato se vai aso pisi tele le tātou vaenga o talafou e pen sila fiele na amata mai le amatanga nei vai aso i le taunu mai o le whai ngā malanga fo i ale pālemi o le malo New Zealand ia e tolu aso le asa ia ilana malanga wha ale malo ia i nei Samoa tele ni so vaenga ta ua fo isa ma fai ona tato moli mawina fo ia ile tau no mai fo ia le fainga malanga ia ai ola so ana nafi fa so ole sa fa ile fe lo inga masani al vesenga o tustala ia la fionga ile panemia ia e fa ilo fo inisio mata upu fo i o leo mai ona sila ia le kapineta ma fa ia ile na fa ai unga ia e pe fo ila na ile fa fonga la tunu ila so nafi le felo inga mala fasalo e tele yo mata upu sa fa ilo la fionga al panemia ma stasem ta upu sa anga fo yele sa no anga le panemia nafi o le tulanga fo ile sila le ai ile fa fo ina le to tonu fa la potonga mamtanga luenga al malo o se famtalanga fengo fie lava o le tulanga le satu ina tu le reporti le tato commission al wenga al malo ia la to fo ia la to te solia ia tu la fono ma i te tonu o mtanga al wenga fa tonga al malo ia mta o polo tu ina tu ma fa Jesus enga le pisasi ia e umalava fa mangalo pe pa wale me fa ia fa malo lo ai ele o ili mol tu la fono ia pe o le tūlanga le nā, i o le sirisila fo ilia. Ia e inisio, ia atato mawhawhaulanga i tua i kampani la i tua. A wha pea o se tangata wa whaamau ni le kampani, ua ngau ia tūlou lava. Le lima se lau tāla, e o lava le tūla fono. E pe o se tūlanga fo ilea e titilo ia. Ona o se, o le mai tau, o lae tupu tono mtanga luenga al malo. Le tūlanga le o whai au, o ngā yoinga e le whaatanga ina i lalo o le o ngā i te tono o ngā luenga al malo. Ona e wheni ngā yoinga fo ilea e le tu sai mal tu la fono. Ia whatata ia wa o le tasi nā vaenga lea sa wha iloa la fionga al palemia nafi. O lea wa silsila iai. O stasi o mta upu ta ua sa wha iloa fil palemia nafi. O le li poti le sa tu ina tu fo il komisio ngā luenga al malo. I le lato suenga le sa fai i le fai o tangata fai ngā luenga to tono mta ngā luenga wha tonga al malo ia e au fia ila mai lato wha fai ngō fia ia
ele o fai ngā luenga. O nei tā ua te le a whai le tā upu lea. O le la sa maa le reporti sa tui nātu le kapenita. Fast full pasene o tangata o lo o fai ngā luenga i te tono ngā luenga malo, wha tonga mamta ngā luenga malo. Ono se full pasene. Ia o i lātou ia o lo ngā lulu e lava i lātou mo lātou. Pe wha pia foi. Ia o lai ai whai lava lātou matina e wha toanga maa. O le tūla le sa ngā ia i le silsila le malo i le tā ua le melea ona. O lea o i le ua sila iai ia le tātou kapeneta. Ono le tātou poloketi foi lea o le 2 miliona le ala a mata whamatu o i le tala le tupe ia iuni le ala a fōmai. O le ala o nāle la silsila iai i le au ngā tono o le seleni lea. A ngā isa o loa la i le ono 10% lea. Lea o lo ngā lulu e tua ma. Ia makuati na e mai ia tua i te tono a fio anga ia po o i tu malo foi. E tu so le e mana ia i la uia wha alongolongo ia i au wala foi o lo tamu whai e tato whai ngā malo. Ina ia mautinoa. Awane o tato wala wha alangolango foi leanga i fafo. Lea o tato wai ulawa ina tato wa ai i le melo o tupo mai taua. Ona e o mai lava ia tato ngalu o le taua le whai nei. E le ngatai na afia tulanga suau. E afia o mga luenga pe a o ina o le taua le se o onga. Ia pe o se tala atule na la ua fionga inisi fo i o mta upule sa tala no ina la fionga e palmia nafi. Tuma tai o mawha marwaenga o telefou. Ia e ringa tau lo mai e runga fo o tato TV iwa. Ia va pe foi lona si o fonga i lunga fo tau tua le toi pe e le pitola au tau longo le vai ngol telefou. Ia ma vai ngol lesa pue maua foi le tatu vai ngol telefou fero inga fa toa ia por fero inga masani ale tai o malo ia me senga fo le stala fa manino ma fola ia nisi vai ngol anga i pe e le tatu malo wale man via au te tele o tau fa longa po le fa ngaf sirigel sa lauri masfuro ngaf ta o la sta le fai pe u malo le uma o la sta le tai o malo ia esa o le lava fa so o le se lauri masfuta la le mo le toi fo yo fa na ula onga ia o lo fa nga solo lava tai nei fa to a tapuni lava pe fa mai i le masino me ono leo la sa uni tato talo tupe ya yuni ia ai e ini so o tu malo fa so o leo fa ilo mai ala to selen ai mai se lava ia tato tu malo le tu taulanga ono le o le ale na tia lava fa la tatasi ia ai le se me pole ia tato tu malo o la so taya o le amma ye sa telenga tato minister fo io tinam tamaitai ia o tatou le fa le kasta ia wa to tele la ma ko le yo ale ko fa lo ko pe ya pe ale ai se yo ku ye se ale o ye nei ya ko o ye ka ya ka sia la la ko mo se ni esa va ta dia wa la ni fa ko bici fo fa vai yo le aso le o ko mo fo pa o le aso le o mai o ko singa mo al me le yo wa lo wa e wa fa so lo ko aso le e se foi le ta u foi el fa so le malo pe ma fo fa wati o le se sa mana tu mama la vai le se la uli mas futala ia au tato va ai e se le nga fo yo le ta mo fenga sa fe le malo wa nga la va yo le sia nga ia le usa o par mian ka ko va ia ku mule ku mo kar ho ia or ku mo se laudi mas fu se laudi mas ia ole fale fai pe pa fa na fo la nga ia le si so so na malo le fa sa fu tsa tsa le tupe mo pepe ia va te lo fa ma ia nga le ala a nga i mai ia tasina va nga ta wa fo ia wa nga i te le se laudi mas fu tsa la fa so Maro mafa o le tulanga fole le tato maketire na tala ni savararo o le la sa nga le tai hermano tai fa so o le tato maketi fo le savalalo o le fo sa no manino e lava tato pale mia ile felo ngam tustala nafi o le tato maketi lia e ave lava le fa mua ia ilato sa mua tal sangatu ia o le tato maketi fo ile
Ia o lea wa foi. O lo o talaina lea so. Ia tato ia ma ole sila le ia ile malo. Wale o maketi le e tolu se fulu miliona. Lona tau wa fai. Luas fulu miliona New Zealand. Sa se soan men malo New Zealand. Ia malis fulu miliona tala Samoa. Ia lea sa al saul malo Samoa. Ia tawala mai ile salasi. Wa o salasi le ona e ona ina le maketi le isa valalo. Ia o leo sa no manino le pale mia se ia lo lofa. La tau le afa nga ina tato maketi. Ia tau si fa lelei. O le fale, po o le mauta, ia po le atina e whaatasi umatatou e lehina o le malo. Ai, o stasi fo o vaenga sa me tau wina marketi lea. O le fale mua lava lea, lea sasa unoa i le pale mia. Ua iaiso na, ua mawhaio na o langa i le malo si anga fo i lea whafo wina. E le whaanga i naise le tisi. O le tūlanga, tasile tūlanga sa whaftai ai fo i le pale mia. Ia wale utato wa ai le kau whasoso aina le tātou e tisi nei tei. Ia, atono nisi na vaenga te tele, ia martelo nisi vaenga le sa whamlino, ia mafola fo i le taitai i le malo i le sonafi. Ia, e pei ona toe hawau iai se tala noa vaenga o talafou, le ako latou ia lea e a ngā i le taimi e fai me o whero inga whataranoanga whele le martaitai i le malo. Ia whapea fo ia whionga i sui o le kāpeneta i minister, ia o latou fo ia le au mai hai ia le tala fo i le o me ia sa matou talanoa, o me ia sa fsiringia, ia o vaenga ia sa saunoa ia i pāremia, me se fo minister vaenga ufa peda. Ina ia manina fo i le tātou atunu. Te iroa ua husumai ia le tātou atunu. Ai o anisi vaenga le pitala o le vaenga talafou la nga ia ni aso mafa o amne o tupu fo le e tau whaasoa atu iei ala tau taimi ia mito ngā ruenga ni aso. Ia whaftai whaaso ia mo le sila fia ia o leo tato tāpena i le tato tuto tas. Ia. O stasi leo vaenga lea fo iwa sisi le vaenga talafou ma i tato talafou anane. O le la whailo umai tato whautasi lea la tau vā, o lea wa mautinoa, o whautasi mautinoa ia. O lea tau vā i le tato. O fia se ngu melo whaukasi hui. E ono ia Samoa, ia ai lima ia Amerika Samoa. Ia o whautasi fo ila ia lea, le ono lea Samoa. Ia a tato o tuno, ia o whautasi a le masani ana. Lea la sao mail matou va ai tasi mai mo tele sa la fai. Tolo tamauti. Tamauti, na. Esa o ele kala inga le avaso. Au fe me va ai ka wo. Ia te loa e a fiai vaenga uma o fa polo kala meina o le aso e fai ai. Ia ma le tele o vaenga o le tapena i e komiti ia ma le vaenga o tapena ngar tātou tuto tasi. Ia ma le sila o vaenga ia mo le sila fia lu tātou o tunu. Ai a fai wainu la wipiti ia po tau mafa foi la malu tai au ia o se vaenga mata ngo fie le auto sira mai sui o vaenga o telefou ia le ai fio me ai mananga ipiti ia ma tafili ia o ia o ia se sa maria ngalele au ar popole wale il container le lu maku I fafo ia fa ia mana la ku ia fa isinga ai kala fofole le se kongi vai o sole le vaso ia ia wa ta pe fole le tatu tudu te nga ruenga wa amata ia o nei vai aso ia mare nei vai taula to o fast food waso por faga fulu ia il kalena e kalesia ta pena I fole to tele la to e tal sapia po ngalo tatu wali ngala o maliu mafua ya oi mafua ya au mafua ya tafili ia mafua ya kako vale akara kalo tafili ia mafua ya tatu ma tatu tangata fale ton tatu tangata soli tu la fono watu taya ia pe tatu wolo tatu te fa sanga I malu tatu tupu silsil ia lu tatu wali faola ia olena mamoli rona soifua al koruse ia mamaliu mo tatu uma ai manatu via falo longo le tunu sina fa via fianga tafili ia vai foi tatu tarnoanga mar sui vai ngo telefon
Talofa lava. Yes. Ua sitia le tau whesui inga o tupe whaamamoli le Western Union. O lona winga ua whaateleina tupe tala. O le a whaitijia tupe whaonga e lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le official e #1 currency Western Union. Pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. O nisi whaamtalanga i suinga maua e o tau whesui inga o tupe ala Western Union. Wa o tuia vi faleolo savelio I nei la fatuanga I sataua whalonglongo atu e tu e pi le ala leo Samoa. Ia, toi whamaro atu ma whawhele atu le mai moa ma le whawhonga mai o le tātua turu he le whawina o le tātua porkalamina nei o le Talofa Samoa. Whea lava o e mai moa mai ai, whea o e whawhonga mai ai, whea fwoi o e whaatasi mai ai po Samoa nei ma so stafo le tunu, mai se fwoi whawho atu. Tātua wainga ma le teritori a Amerika Samoa, tātua wainga ma le tātua tunu a o mau ma whiwhio so stafo le kelope, lo iai la tau foi ia tau mawhainga man la tau foi ia sa iringa malo ia whatalo whaturu nei tai a fau ia man nei tai a manuia la tau o la stofi sa monei wa ele se atunu o la whakua pongi ia e la solulu e pei o i atunu la o ia matou la tau ropa la wa mata o na fiafio la solulu ia po la po la solulu ia o tatou nei wa tātou laa I le stofi. Mantua le tāsfulua talafou, hawhiawhi ana nei rona whawaponga, ia whapea fōi ia tātou porkalame fōle le longo le tau hawhiawhi. Ia martelo ni se vaenga o tai awa mana stona I tātou lipoti o maketi, la e mai mua mai ai am whafonga mai fōi. Tūri loa ina nisi o vaenga o le tautua, ia ma vaenga ngā rurue o le tātou o tino I whātuanga. Ia, ma tātou porkalame masani, porkalame whanga solo whaasalunga masani a le tuaipi, whai maaria mairo sa, ia matau sira ngin me fōre le uhaia e o sor ka vale at, ki ngā ngai roa lela, lai whai kau a lela, kau mkarpeng singi a lai, tā solo I ma pēko solo lesi a lesi ngā ruenga o whaia. Lei on fōfuai wa leo taranoa mai, wa matau le whaalala mai al tau tāla tau o le tūlanga o lau vela mai a matau e vesi mai fōi a tau ala tau I atunu o lo o vātau wai a matunu o lo vesi. La se si vaenga o lo o whaamamo e taso maketeri ma wha. Whātulangana I a walewa o umor sao noa te taira malo iai la tau o lai folo le lisi. La tau fōi o lewa e ronga vaenga lasa mua tārsanga I la tau na lai whanga solo fōi le tūlanga le lisi. O lei mo fale ainga vaenga o whapena? Ia, whaatai, whaaso. Ia, e te lele fo whanga tatou mālolo o fofuaina mo tatou maketi. O lea na sao noa manino le awhionga pālimi le aso nafi. E ei le whanua a whaeka lea wa whaatau e le tatou vaenga. Whele le ACC, mantua e o le salasi o la toe va ia le maketi le ai sa valalo a le ACC o la toe va ia le maketi o fatoanga le funga le o le ACC la toe le ia la le si afa e kala le fa mai la funga palme au ka fo le falo lo perahi ia la so yu ia o la fa o fa sanga ile maketi ma le ngai funga le ia ma le afa e ka tonu ala le o fa me o fa tau le ele mal o le fa sanga mai yuta ia te de vai ngana ia ole fofanga la mo le fausia o tato maketi o ngai o le saunanga palemia fa pe fa toluina le lisi le sa tu ina tu o tanga tau le na fia maua manua mo tato maketi le foule na tala ile amtanga vai aso ia o le fo wa ia ile fofanga le fanua fo ile au va ai le fa sanga mai fo ile sipito tato ia o vaenga umanga le sisinanga ia tato malu fa sien tato maketi lele fa popo tato maketi o le termine o no le sila fo le malo ile tato sila fia tato tunu le fa tulanga no lo ia tato maketi le funga le
ua tu faatasi la fai fatoanga a e ia la fai ale tuli manual va nga ai pe ole mele e taula ia le va ia malo le tulango marketi ia ese al marketi ia nga o me tauli masamo la vai fatawai ese le va nga wa tu foi le ia mo se ke pua me fa pena me tafale ai nga ia wa we foi kama ifale lo la iti ia le wa to ia ese foi la le ole saunuanga na al palemia ia mai ole le a e alu i le a foi fatawa ia ne o lo me tauli ia alai o lo me tauli ma umaya e ke fili mai ai e le fa pe ke ia la kule mo pe so walu ala ia wa ole natural la tato e ka ke o mo vai po fe me pa u tau ia alu yuta sautai ia a pe o tulanga na tilo kasi ale me ke alanga ia ngala kwale e ka min milo ia ton ia ma vai pola ale le tau tau o fien fen fa tau ina pe o tulanga fo o nisi o fo fanga o leo sila ia tau fenga malo ia ngolo me tau no ko keli to tele ila to sa tal sanga monia no fa yo to tele la fa fa to anga ia o tele ia tau mafa vai nga ia le au tato mo mau ia ma sila ile tunu u tato marketi fonlek tele ile lafa ia le avano ai ma nei fa to fa la ingani an tato malo ia to fa poponi sino fanga ia malesi va ngale pe on sa no va no telefo e fa to fa la ingani va le ave uma me ia i ave uma le si va ngale i kai pe ia se kinga le ku fo fo ave uma i ai kai or sam ave uma mang fere ali ta fi war sa ngar bia ave uma mang fere lunga fuora au ia ave uma me o pua ma moa ma i yo fa kulanga le foi de se kinga le ia fa pengala le me ka le anga i mai ta to mano e mana ia foi kasi ale me ka kia ia ta a fa pe ka kia so skaukaro umala yo a fa pe ka kia kawia umara yo se vang nai si vai nga foi la tunu fa ka wa ngala ko ia no morfale ia le o ku ia ka ko wa fa pe ka ika fe ka fa ka le ia ve o fa ka wa no mai nga ai o le ta tara no ai ida tina e o malo ia ma fo nga foi ta to malo ia le o sta pe na ma le tele le foi la na e mau ia o fa le ai ia o la ia me pa ka wi sa wala lo ia sa pe la ave uma me ngai ka le fa mo na ya tere ni se vai ngai fai lava ma longo pe ali foi mal pitala aula to o vai ngo telefo ya o tato ye ni time ya o foi la Sofia vol ni atafi suiva full van pas full iva kau malo tau nalo ia las fana o tato ne ia sa oi al fanei ku e tau tala titi tato ko ia le vai ngai ari era o ki ngai ia o ai o fa manaturo na soifua maro nas fana o leso e de ai le tua ia i fa manu yanga tele ni sia se tele ma ni sta usanga se tele ma se for tato tunu fasino ni aso la so fluival nei on le masino mati ya manuia tele fa amna tuina so fu mas farna o to tele mai ar tama matua martina matua se yo o a se fa na o na po ia po se fo ina yo le pepe fo nga mo wa po ia po le tina le na ola nafi ia fa pena ba ele se foi de o mani e o ako ele vai solo pepe ia po ngi via to el masino se pepe ia maro ta bien ma ele le ia ri ta fili ma wa lo fa ko le ia ulu wa swa ia sa ele me foi de le amor kanga me karangoa ga masangi o karangoa ga so uma pe ora me foi dia so eu quero ir a ver o kanga me vai ia e ira me foi yo taranoa ga foi de me saksa pe ia fera saksa kanga me ia kamanga fa pe e kanga pe se fa pe se me se la o malovo po muri ya mo kwa fai le ele sasa
o kamanga le aru mare o si o kanga mea e ara mar finge mare ya ma sasanga i ya ma kwa sasa ile vai ya fa pera e korpe fa ngai finge o fe lo ai fa kasi le vai ta ya sasa mai le si ore sasa ko le si i sasa mai le si i sasa a le o ngukula ko ia a le o fa ko le o me sa tupu ya so ai sa fai me o tanga mea i sa o aso nei. Pole ia ma sisi o koe si iskanga mea tu lo ui e wha whonga mai o le tau tara noa i le. E o aso ngi wha kui o me sa fai ngā vidi ngā lau kanga mea vidi masingi ngā la kua whare kongi kon masingi a sa rola e rea fai ranga Facebook le aso a kua la e ka vale ar masingi o sui ngā lau langi o sui lau langi mo wa so ia sa tatou va ia na me ina yo tatou tinga ia ma vai nga foi le o machu ai te le o le singa ruenga tele le so a fai ngo foi ia o le vai le kai o imkau le ai maska vale la kwa I kau kai o ko la mai ia la ke le ma nga ruenga fai foi a so rangi ai wo fai ngo fi vo le wo fa kau lo musingi le fai polo ke ker milionga ia a fai ngai fai fa kau ngaro musinga a se le ma ngai ia wa me nga fa na no tai nga ma ka ko malo e nga se ding foi fa ta we me na so swani foi na ya inga mo la sem sintania ia wo el karango le ma nga le la kai do ia la songi o ma kwala ia o ma vidi ia avangi fa foi ka le se au se fero taimi ia se le se taimi al foi de wa le se vidi ka nga me sa fa nga wenga ia fa kwa la ku le wo uri pera ko la fiafi ia la ku ia ka kwa vai fa e va ma ga yo lo la ai ala u ta fili ma e fa gi no ka nga me po nga fili ma sing la se le ala la ni le ka ko I ka mini after fa so ia wa ia o lo fa nga la vo o lima na me le fa ia la tanga me nei tai ia e sa olele la lau sa nga fa so bau ma fa ia sola ia wa se macho no po ai sa vai ia ma le tomalo fa sa le anga lima o usa e masangi fo nga o foi o te alo amo ia tu lo la fa fonga te alo amo tanga mea se utina ele e o macho no e lua ia vai ta ele e se la vale vai a moli e se foi le vai mo ta mai tai e se la vale no fonga fa pitoa e fai ai ia ia e tanga mea foi ia e pe ole e sa o la sa no anga te le ole swinga we ia ta tole nei ia la so sa ma wa fa malo stino ile o longa foi le o la bala we mama foi le pe ne ia ai ne tai me se le swinga me sa wa ia tatou la langi ma le tatou tua na yo tatou matua ia o vai nga ia sa we foi me le fa mai no o lava por fa mai na foi la ia ma le tala foi o le sile ngal venga tele sa ia tatou mai nei tai ia o saul fa sanga mo me o masini fa ona po nei ia ma vanga uma o mori ma wina ia o fai ngo fier nei la lak ia pilo po fesa I me ia so kala kiki ia ai o ar ku ngo le lisa e ka kero su e mai la ka fo le afta e ku ngo le lisa a wasongi su luar palaka ia ia o vanga uma na tafiri alo ole he la foi el fainga malanga le tatu tunu le ya so atoa ti ute manga wenga ia ama taimi e fa foi la tina e la to le tatu tunu tau faili malima yai le tu le malo ia ma vai nga ese e pe ona tatu tunu mai ni foi a stofi ia se vanga na o se fa ve fianga ina li tafita ma ga foi fai ma ka ko se fa longo le tunu ia fa fongo le tunu ia ina ia tatou fa fianga masani ia ma fai e dei puti ma tawa mtanga la to te mga wenga
Le polka la me lo fiso komisio ngā ruenga de malo. Talofa ma le lau fufonga fia. O le sini au tuon whaare leo o nanga ina ia vave ma atu tonon whaatinonga. Ma ia whaia ma le lau fufonga fia. Ia whaatau ina le whaare leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga upa le malo. Ai meise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaatau ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia. Ma le wha mahoni. E wha mangia ina e so se tasi o le malu le atunu. Ilona vave ma le lei ato otoa. Ma o nei swinga uma e a mata mai ya oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le lau fufonga fia. Ya, to e fa malo atu le tātou tunu, mlato lewa tau whai ui, wat fwoi tātou taranoanga masani, ma le tātou polkalabi masani, o le Talofa Samoa, ya mai ai le tūlanga mawalunga le tunu, tai o le tunu, tupu mai o le tunu, ya whapea fwoi le tū o le tala lei, so se whata whai taulanga, ya ma le au te tele o si o tātou tunu, le ua matanga ruenga, ya ma ua tele foi na tau mai le talfa tai ma le tau nga le pia fai foi o usu le fai fato anga sa ili foi ta penanga na tau ai la tau sa ili nga tai fale ya wa foi se tawia ya po vai ngo fa ngo tanga masani ya fa mo bolo sa nga le mu ya ta penanga ya ma le amtanga o lava singa masani ai foi nga mai fo no tanga ya ma le tele foi o lisio o vai nga le fo pisi mai ya le vai nga foi official foi nga palota ia e pei ona tumu ai, ia le toa tele o la tau, e lei palota i le tau sanga le sei mai atu nei, o lea ua toea pa apa e whaia la tau le stala ina ia maua, ma i ho atu pia iai le whaasoa le tātou malo o le se lau 5 la. Ia,
ma lo lava le on sai te le alu tau la lagi ma nei o langa lo tatu yai la tau mai te lo atunu I fafo ia o la vesi mai te le usi o vaenga I meo swing o le tau ia tatou fai mea fia tatou talitali ma fai mea fia a fai mea ita sa le ita la ngai le mga o Yesu le ita a Yesu fia ia ma lofa lesi ia fai o ngai fia mose I pitia lesi ia fa soa tu yai atu yai lo wanga le lei ma la fa soa lo ta mau ai ngana yai ia mau ai pea ia lo manua ba le fa pe evakua o le me fo le lo fa le io ia sa o fa bang yanga o le sa fa bang yanga sa ya para o le yanga le lei lista fa ko fo ia tatu o tunu e ka ko kan ye fa ye le si kara o le si ia ma ka ko fia wai e fa pena la langi no tato I mafa mata filika e le fa sar fa ye le so caroles ya e ar ka ko fa me fia ma kadkadie o me tupu la langi ma so fa ba fa o ye o fa ye se si caroles le mo so ka ko sa mo ye o le fa ye le si caroles ke o kara ngo ma kadkadie pe la ma ko pa le ma kadkadie ar ko ruale le fa ye o kala me ya mafa nisi vaenga wa ia to foi pitara au ni aso sa o ita fili o lau o lava ia te tau pula ia o fai ta ia fa tai fa so ia te lo so vaenga fo io o lesa ila so nafi ia o le wa mai ale nafi ia o le wa mai ia le fai nga fili nga fo ile tanga fai nga le nga malo pisasi ia mo tanga fai nga le nga malo e wa to tolu suile sa fa anga solo ele fainga fit o le palota e sa ina la se sue tanga fainga luenga malo tono le committee fo ile tanga sanga to ilo o le committee le mo la to ile silafia o mta up fo ia fa teta inga a fa se fa unga le CEO I se tasio la na o fainga luenga ia o le e mafaio na ave le e mafaio na ave le mta opule ele tanga fainga luenga pe ave kongo pisasi a vato e faile longa al pisasi ia e pe a mai fa ele fa maniina ele mai fa unga le fa me o le nga tonu lava le o le tato komiti tal sanga le o so ila le la ko ave lo ala ko so le ko apili fa unga le sa fai o tonu fa la komiti le o tal sanga to le to lu asu e tonu ia ele a fionga fam sin sili o le malesu to tasi to fia mai le malo ia male tangata la to atasi mai le sui mai mtanga malo le la ia ile fainga palo tele sa fe nafi I alela o va ia tu lunga le apio fodinga fo ia le vainga le pisasi ia o le osa wele unga se o wa to tolu sui ia o David Saumani Kata mai le mtanga luenga o famsinonga ia e iva se fulu ia palo tsa maua ia to vale Filippo o le tamaitai mai le mtanga luenga fa tonga tuma hotel malo se laulua fa o to vale la le sili ia na palo tsa Samoa ia ma etena nga tani elu toi moana ia mai le officer por faton ia iva se fulu ono palo tsa Samoa ia lo na winga la to vale Filippo la le la e a fua tu yai fa so ia ole na o nisi o vaenga mo le silafia ia o le tatou tunu ke la foi vaenga e patino I tulanga ngā wenga le malo ia fa pe foi le malo ia na tina ia martele la foi o vaenga o lo fai malanga I le tatou tunu le taimi ia me se o le tatou la sia lo ngā tono nei masino mati ia fa mo le atu fa tai mo fa malo le tatou tunu la to mo lo mai mo mai atu I fafo ia maso se vaenga o le tatou tunu fa smai le tatou polokalame o le fa Talofa Samoa nei tai o le stofi ma tu foi wa fa mai era nei taimi ia le tatou fa Talofa ia pe o le matou fa tasi tuai ma le soi o vaenga o tal fo tuai pe le tamaita ia mafa to mata fa vai ia fa pe vo ia le teine fa salau ia por tamaita fa salau por talainga ia ta Filipepe la inga sa sobua ia o matou fa tasi tuai e le tatou fa soa I le nei fo taimi se tala wa la vale ma se tala wa le sao na matou fa tuai ia malua ve fale le mai ma fa fonga le tatou tatou feila ia taiao mo seisi fa poponga te minei